Čovek koji je iskusio kliničku smrt, a zatim se vratio u život, opisao je kako je prvo osjetio bes i bol, pre nego što ga je biće čiste ljubavi prihvatilo u zagrobnom životu. Mnogi ljudi tvrde da su imali susret sa zagrobnim životom, ali malo je onih koji su živopisno i jasno zapamtili svaki detalj, kao što je to u Williamovom slučaju. Srce mu je stalo posle srčanog udara. Iako su ga na kraju spasili, William veruje da je privremeno zakoračio na drugu stranu i sjeća se procesa umiranja. Kaže da je prošao kroz niz emocija i tvrdi da je čak imao i vremena da razmišlja o Elvisu dok je umirao. Na kraju nadrealnog iskustva rekao je da je prihvatio smrt dok je to činio. Prihvatio ga je biće čiste ljubavi. William je prepričao svoje iskustvo fondaciji za izražavanje života posle smrti. Osjetio sam kako mi srce sve sporije kuca. Kad sam čuo kako me deca zovu, tada je nastao mrak. Osjećao sam kako se moje biće ili svest uvlači u mračnu prazninu. Moja prva misao i osjećaj je bila radoznalost. Pitao sam da li je Elvis osjećao ovo dok je umirao. Onda sam postao besan i pomislio sam da je smrt bedan izgovor za biće, koje nema hrabrosti da se suoči sa mnom, licem u lice. Morala je da mi se prišunja iza leđa i da mi kaže da ću umreti bez ikakve napomene. Tada sam shvatio da umirem. Kada sam to prihvatio, osjetio sam prisustvo nečega što mi je govorilo da umirem, da će to biti u redu. Nisam osjetio bol u ovoj praznini, osjetio sam osjećaj opuštenosti i smirenosti. Bilo je prijatno na čudan način. Još sam mogao da razmišljam i bio sam svestan da sam negde i da nisam sam. Osjetio sam prisustvo bića čiste ljubavi i prihvatanja. Ovaj osjećaj bezuslovne ljubavi je neodoljiv. Ovo prisustvo mi se činilo poznatim, kao da sam oduvek poznavao to biće i znao. Mislio sam i ono me je čulo. Ne bi trebalo da umrem, pred decom, ne želim da im to uradim. Onda sam se vratio. Neurolog Christopher Koch smatra da su vizije poput Williamove relativno normalne i da su obično znaci da mozgu ponestaje kiseonika ili da se sam skenira u potrazi za tehnikama preživljavanja. Prihvatan stvarnost ovih intenzivno proživljenih iskustava, napisao je dr. Koch u